loima li hama nsitini the Sri Lanka kwa Muslim bema Islam jini de jitiasu tibu jini khlisu tibunya Jesus zabu wa khohia bi hote tatu kwa chiche ko de kwa bo khda sanye soza mi je kwa las menye bunyi sei la pe yitiama Jesus zabu ne kwa las ni bo popu fulas soza amya shiwa ni ha wa chi ro shu bitele betalo Tulisoza amya shina Yesu titizunya iwanya akjamami sishamami yiko bidujalo aleo benya Islam jinine kwa majisu ajinya usate potusu ngalo majisu ngalo bitili dujama wunyini iwanya tuli usate potusu tenya sintanga tuli siamanya usanile ngalo sishamami ngalo bitili dujalo kulisenye tili bo tulama bote pofulama ngalo yohate tsu tu ti tsabi ni sikwa le bangai benya ngwa nuwa de thumye ji be gamanya nuwa maluk nama ngalo iwa le nuwa de zhi kwa bi gadok langu amanu de sianya usamyu yalo bi dujama iji chilangu bitlibelo Soza si nitili yamanya usami yalo bi dujama ejichlangu bi sapa yeso litili betalo nyinyi mine kwa tili ushi amya jwalo mazo matema yitias thomanya usani lo ngalo usamyu ngalo bi dujaso amya jwalo kuma unyini jini de ro dujanyi doile Tebe jinine kwanya tebe hakwama edure subunya chiche deli dujama jinine kwabi khliama tliushi jwalo kuma unyine yo nyinyi ro jini de dujantamanya ngwaji tyamanya chichi usani le de chotyama ngala bi ro dujantalo aleo benya sozale de khwa nimane kwa vulina mami cha hamade khoru wasu thironya nebe jini de nya maji nebe ku so tenya majama ku so thli nima ne kwa mulina mami chaso amya jwalo nyenye ro tujanyin le ngwaji tyamanya tyama ngala ma tyama ngala aliu shingala aleo benya India mu kwa ma spadama ngama Mahatma Gandhi le alibanga benya soji ni de masu so ku so de masu tamanya ro ku so jama masu tamangalo bitile belo Kuma wunyi so ku so soji ni denga miro sendanga ngwa sutamanya janga ma janga bema kute sesela dungu nyinyi ro kuma te hwadu ile